For Alora, there is a very serious race. Ekoso, e one people among your kumu. Then pa, then the pa yenim pa. And ya de be a fay, and I'm a bachelor chromo. Him say, Yura, Doctor Alhaji Muhammad Bawumia, Yura Kennedy, a Japan, Yura Quabra, a J, a Japan, Yura Brian Champo. Ena yewura sabio yaw adutwim saa nipa num wei ena mo ayi omo anim say they are coming to stand to contest for the leadership of the MPP party in the coming 2028 general election. Now esebwe eden sembebere abama MPP party na nkasa ne emu asiche in different camps, which is very normal. Na yehwemu a ye wo nipa miensa bi wo contest we mu a omoni Dr. Bawumia yewura nana yaw adutwim ena kwabena aje Japan a omokasa you feel to say they are talking and they are speaking for the interest of the party. Na ye wo another group bra champion ena kena Japan omokasa omosi party no omona finance the party for the whole long. So for that matter, no, ya more mumra emedi MPP party. Now in some way and some bebra ama menteme ho asini wantwi wanka binom aba beto party no. Now we have the privilege to listen to Richard Okopie mo Movement TV na anopai and o church him. The NTA was say we MPP delegate ya onto aba. Now farmer Yewura Dr. Muhammad Bawumia. I want me and you to join this man or church him. The entire was say abano yento emfama Dr. Bawumia. And according to him, no say Doctor no warine view. Doctor has already won. And he said we want massive percentage. Sana area ikon. Na Emana Kukodro non-fully said the whole party is behind him. Osansi Chidemu said, Doctor is the only prepared candidate here. Obe to me, I hold the NDC on their fate. Or say Doctor is the only candidate here. Or why drain Titro be Edema Ghana, ebe to me the assessor on my mano, ene Ghana for nina abrabo. Na yanko tie video. Na answer na bekono mesro say, unyan subscribe ya na wa subscribe. Now we don't sound so see a doman. So said the bear, the video be atuma will be one of the first people to hear the notifications here about Yanko Ninkonkotie without not wasting your time. Yaba near say to us. Ye penny obedayano. Ampa sempenyin for enum a kukudam pa wo party mu. Ena eyi omu ho esi oso omu pese omu di party nani be makan wo bebia se mi ngina bebia nka ye mpanyimfo no ho anuoma boni bia nche mi ndi o matem san se ye papa na anase ye panyin na yedi nachi no ni suban no entresa o se ye mfa ye ideas enuoma ewo ye trimu ye mu a ye pese ye ma party no ene Ghana man ena ye ndi ho adanse enti mekase enipa num no obi ase no fata na mmom se wo abenfo professor fo enum na okaso mu nkoye nsohwa eye den a ba ko ne bedikan enti ye de yegidie mu ne adwuma ye tie fom ye tie soro ye hwem framam ye bompaye bibia di adanse se empanyumfo akuku da menum idie the odanso broni beka se the standing tall among them no eye his excellency Dr. Mahmoud Bawumia edientia so mo kase Dr. Mahmoud Bawumia Kobi anye yinti no ontena nchen a ene na esi start free baby because empanyimfo omoto omu ho asi onyina kwa kinda ebi anye yi enso o masa baby enti eno no kosa broni akamfo frene yomugu ya boagu ho ebi kra de okopre MPO baby okompre miensa anye yi
and odwane free ho e ko baby fufura na agoro say aye mremre and okofa ye enti se wo no wako baby miensa anye ya adenti na afidi o pese wo peja akunya kese enti sane o ma na o mokika no enkoyi asem ya we kan se nipa bele nim yes se woni amo April Franka tufo dibia ya mo ka se Dr. Bawumia ko ba ko anye ye yamani nyai no yamanu ko bi no wa ko contest baby 3 times for MP wanya ti se odwan ko baby fu Fransa no nso se yamanu kwan mo yamanu kwan enti aden na obi a ono wasum party na yi na kuma mu nyina from 2008 obi a na wo ye na djuma kese wo bank ojaye ebedi party echi di nkugo elusi Nejuma esa ko African Development Bank SD party echi SD nkugo wenyina wenyai afi 2012 yesisi yen ono na ejina mu sampanyufo ya ye kase ya ene omuso omanya sika se itam omayese no no omunyina wo ho enso ye pe obi amana kwako di adanse ama party no akanya asema yen esa e kwan ya na John Mahama ni NDC aban ne that time judiciary ACC MPP no ono sabrante kwa no a ofiri wale no ono no ko gina mu bosomi pore enwotwe enu gina mu eno ne ma ye kwan ma Ghana nyina hu ni se aban ye sisi ye e ma ye te electoral process ase e ma ye bedi nkunim Osabe vice president ye nyina ni madwuma papa yi ne modern ma ya bo wo se ye bebo so ntimi pese mebobo so enti esuma wode asom party no ene no kredie ahorobrase a ode asom party ne oman no mi hu ni se ese ekofa obi a sebi afa ni ye ba beton no Dr. Mahmoud Bawumia ye obi among enipa num na constituency e wo Ghana ha nyina da sebre onko ye nko awako emprenum 276 constituencies. Wow. Polling stations, electoral areas e wo omayimu nyinara baby biere ni ho ghetto asore mocks baby a wo bekobia efuom baby a obiara ate Dr. Mahmoud Bawumia nka enye no nko a omusa anim nanim a ne pictures ebobo kron mu ha nyina it is ya market sa papai ewiase afana nyina since 2008 ababesi 2025 na se wo hwe ya bakosem obiara wababe president since the 4th republic biara enim ada presidential ballot paper soda sanse se wo hwe president Kufuor wone Rollins ehiae ewo 1996 na nanim da so 2020 nanim beto so biema na Rollins ni ho no kwan na win ye papa Kufuor ene win ye se wo ko nanado ene atamelsa ono so nanim beda presidential ballot so ema nanado dincho 2008 odincho biem 2012 but 2016 one John Mahama sanse nanima ba presidential ballot so da oyeden odinkunim now se ufri ye papa Kufuor so na uba Dr. Mahmoud Bawumia ono so nanim aba presidential ballot paper no so one John Dramani Mahama enisiaye emremu ye constitutions John Dramani Mahama wontimi enkobiem because emrano emma no ho kwan enti ehse NDC koyi obi a afei ena nanim eba ballot paper so uhwe ye history ya bakosem every 1992 besi na the only brony befriend anomaly see ya obi anim ada so first a wo win ye John Mahama na nyina no ye president dada na de eso ye president no nyame ebe frɛ no president atamils awanya ne baby ko enti se uye no free man obiara ni one anima ba ballot paper so first time wa win especially in MPP tradition enti se ye wo sa ni pay wo ho na ye opponents so afi no mo kwako yi obi aba ye nyina ye nim nipa kra omode no eba nanso Ghana ye nyina gitum se wo ka the most experienced politician currently omoye active uyi John Mahama free wa
Dr. Mahmood Bawumia ene wo enti se John Mahama enni ho 2028 adenti na ehse ye haye ho se nka ne papa mu a nka esi ye mpanyimfo nyina ka omotam eno omo etare Dr. Mahmood Bawumia chi because to me ena yepe nanso obi si menye sika se itam enti metu obi si wo me Eastin ni na wo de wo ye mamprusi ni enti metu enti yade name politics and democracy and sana adite. Enti Dr. Mahmood Bawumia is the most experienced among the lot. Ye tona ye mrekra. Enti me and hono kwa no me hu ni say ye pese MPP winning power. He is the best candidate for us. Very good. Every for movement television so and another pay no share to the Jamfi free Dr. Mahmood Bawumia ni camp and pay no atwetwen komo. Na ye hwe hia say MPP delegates ebeto abama Dr. Bawumia say on sent to Frankama party mfimpinu ene adwunu wotweba to no mu akyekye mu senti ese to ma no na rich say campaign say me hyase me kae no akwaye me na Oscar say amanfo some of them say Fosubi Gate versus Abetifi Elon Musk. He said yeah amanfo ko social media so dey nam so no me na Oscar me na mabo party no pa but sa for na maka so me na Oscar me na abo party no wo mo nkan de party no so ayama wo no on de wo mo nkan bi da minti se Canada Japan gina ba bia ka se me MPP aboa me pa ma bedu ba bia madui ana Brian Champion gina ba bia ka se me MPP ene ma me nya iska no ne mo na ehwe party no enti wo mo na se to aba na ma wo no Dr. Mahmood Bawumia so bi ente ne wo ka ale wono de wo mo party na na asebre yawo na so one ntimi an control ho a wan hwa wo be kan sema yenka enti what is the essence of sacrifice in this party se me to me ho ache asom party no me anti bi wo ohwim amam from Bantama wo ye polling station women organizer okay also ono de opa no wo sori anopa enam efiefiem nante sa from ohwim no aba report junction aba fiofia ananti aba Bantama o campaign sa for 20 good years na oni made eyefe si eye campaigner ono ankasa de nisika o odidwa na wachenam ache bayire ayensuo no de nam no de ma MPP for wa yesa ba besine enti u ba ka che ne se ono sanse wono sebi abanya ma no contract bia wenye sika puduo no se ne ba enne ne ba ye crachi ni na ne ba pese odi party nanima sanse woni sika ninti ne ba na ko school a join Tescon aye campaign eso ye nyina na se nyamia ya dom no anya nisuade hunu a o pese odi party nanima ye be ka kire ne se wo ma me na se wa wo mu no aban ama o contract ama wa anya sika de manti no wo de wo ni sika nti ese odi party nanima na e de be na ekoso wo man mu ye mpanyimfo a omo de omo kra esi ho asom party no sanso omo ni sika nti no nyansa ni omo tirima na ana se wo ye bibi ma obi a ese wiase nyina ehu ana Dr. Mahmood Bawumia se ye ka emrante a wa boa wo mo a ebi ko school ebi ewa akwantu mo ye omo masters omo ye omo PhDs awofo a omo akọwo a omo nyamu a papa ne de omo sika aboa wo mo ensori ene mox a papa ne de ni sika eboa ayarefo a sebi omo koye operation a Dr. Mahmood Bawumia de ni sika amo o se ma ye nka because wonye manipa wo ye manyankopon se wo ye sa ne ma we eboa party no ana se Ghana for ma enya de se odi begina bonten na wo kan obi ahu se ni but entra enenam se o manya sika o mu sika de ma no me kama Ghana for ne MPP for atese Dr. Mahmood Bawumia sebi onye hiani o na ye ahobrase ne ntetie pa ye de atete no because ankure hunu na sebi eyedede obetu aso ba before so obetu aso no now say there be am bu baby say ansa na nipa desani obefa duane firifie sem di ko wure makoma mo ewo wure mo no na nya se wodomo ano ne madwumboni wo ho enitirim ba bi ode aduane no kwa akosi sem wanu medi no e bia no di fili ato ho ana sa duane na ode koma mo ano ode adura gum
sa bon ba be die wu no nya no obi a asa ohwemo a woni a omo eye dede so mo ska o party no ama ye hunu se de no mo ye ma party ni nyina na ye bibi a mo pa free party no ntia enti no mo ye sa papa no ade ba ko Dr. Mahmood Bawumia ye amani aso mabu no ene ye maame no ne ye papa no ye nuan makwatafo a wafa wo mo hwe wo mo because de ohode okoye papa de be na benya free mu enso se oye because oya mo de beto aba no oya won nyini se me ye we na da chi menya we ene MPs mpanyimfo bebre because emwa bia emire bi omoji free mpanyimfo yi omakadem omoji di panse eni peyi enyo no se fatasi odi party nenu nanso ye oye dem begu animase ase wo poto enu na broni friend blackmail we are all aware and we are praying for them say nyame mo makuku ye nim se 31st no osoro bekasa ma Dr. Mahmood Bawumia hwe eye delegates election papa yi se okwe abakosem se delegates fo nyina eka ye mpanyimfo omatu omo ho asi hoyi na nsen ya omo ye omadwen se omo petumi no ma starting delegates idi nkomo oh yes from polling stations omo forms 2018 basically omo forms an ese nkomo kotua electoral area coordinators sa brena no omo nye omadwen se omo bedi president no edien no omo ye ma wo no omo form ho enso aban contract isi ke ba say boom enso man fa party for no ho Dr. Mahmood Bawumia no ye vice president and the fato no ho so eboa wo mo that's it from polling stations when nyai oko electoral area coordinators eboa wo mo from electoral area coordinators when nyai o oba constituency executives omo ko pick omo forms oboa wo mo regional executives onyimo se wo A and se wo B onfa hu obi biara regional executives oboa wo mo national executives oboa wo mo parliamentary candidates across the 276 constituencies oboa wo mo enne yesu obi si ono no oboa eastern region fonti e man to nyom frɛ no na de waboa the whole country no ono so wonye den nti se odwi ho a eya na se bi ntiase bi anim aba ye kwakoto ye se delegates na kwakoto MPP mrano church se uye delegate se wonya party card e ma wo ho kwan ma ye gitum se ampa uye party ni ato aba ma over 250,000 people say ye de 10 cedi kra na to card na mum yen calculate ni hwe papa baako alaji Dr. Mahmood Bawumia fato no so etuama delegates wo Ghana nyina including me ye kwakoto aba nti papa na ye we nyina wo se wo de aban ma contract gu botom nti ye ma wona ebedi party ne so ye hwe obi a o kai party no ene e form 4 edi kita ho from 2012 2018 2022 basi 2025 among the 5 Dr. Mahmood Bawumia. Very good. I was now for obetin sembebri na penufo so pusunu numu a na outin kankan ho akohia se ene yenu abema Richard Jamfi Dr. Bawumia na nka o ka so o frela na betan so nka o mada obeka se mo de man nka ho nanso ese mani pehunu ese so kania mfa nhye kodo ase edisi kania duaso na hwere me wiase nyina hu enti ye di Dr. Mahmood Bawumia ho adanse niema waye ama party afi yate asim emra kai de obetina boboso ama Ghana fo ni MPP fo titire hu se we Dr. Bawumia the contribution to the success of MPP any medase ye nyina ye nim say na one of our biggest problem from 2012 2016 2008 2012 to 2016 na ye lose ye hu say Esrem hod na we are struggling to get the votes. Dr. Mahmood Bawumia baye no sa election especially 2016 otuni hu si hopa se obabire ne hu akyerɛkyerɛ yenuanom ama omahu se MPP party no sebi enye akamfo nko party enti wo yire ne hu yadwuma wo soro ho strategies bebre yadwuma boayen enti se wo behwe 2020 elections na esrem vote no
and a boy Emma MPP etimi win power because we won a lot of votes from there. So share Northern Regional na 18 seats. Na MPP for 3 and omo maku 15. And so ye call 2020 no yetimi ene omo chemu 10-9-9 ewo ho. Sewuko Savannah Regional na John Mahama Freya hono na ye 7 seats na NDC fo kuta nsia na MPP kuta ba kope yetimi bo moden ma MPP NDC fo nsia no esote ba 9 ma MPP nyamiensa sewuko North East Regional na Dr. Mahmoud Bawumia efiri wale hona na NDC fo kuta 9 na MPP kuta mienu samre no yetimi ye adwuma ma MPP NDC fo 9 no esote ba mienu ma MPP fo yenya 9 ewo ho sewuko Upper East, North East, Upper West, Savannah. Oh, nti se okika sa constituencies na ewomu ni nyina bomwa na ohwe enioma Dr. Mahmoud Bawumia ye na eboayen because you lose from 169 up to 137 but se ohwe ma new seats na ya win ye no dodo na by 16 was from Isrema na ya win da ebeboayen ema yetiminya 137 na formena yura ebe kan ye ho a yesu yetimi eyeden eruli parliament enti someone nyina boayen ema ye ko yenim obeye vice president edie na oyeye ena me no kase se wo ko nansenyan yura ofuso ampofu wonya kwan ene abrofo ehia ya wo ka enioma papa Ghana aye in terms of brony friend e-commerce e-commerce no say internet so ye di tuatua nyoma ka ye di ton nyoma wan kasa won nante enko bank honkoye wo si Ghana nyinara wiase nyinara Ghana na di kwan na msi ene de ofuso ampofu NDC ni wo kan mobile money interoperability ho asem na mobile money interoperability ho asem ya wo de bo ho safehini ko ampofu wine wo de ba ye mo ye mo adwen se mo de mobile money interoperability beba no wo be ka kire Ghana for say yemfa $2.1 billion enye skakitwa $2.1 billion wenye Ghana cedis ene ye de beye Dr. Mahmoud Bawumia beye vice president tena sene ne manfo dwene ye enkran totofe wa o ma wie school o mo nima de esua de ehunu se sa po na NDC for 2.1 billion that's the only be Dr. Mahmoud Bawumia de only 4.5 million out of 1.2 billion to out of 1.2 billion dollars no to 4.5 from 1.2 billion to 4.5 million. Yes, na just say two no kure gu akire no kura Dr. Bawumia nyusu any edinya inter mobile money interoperability enunti nenne utimi defie uyusu MTN oto ade a na wo de atua obi ewo Telecel na wo de atua obi ewo Airtel wo bank account na se wo hia sika utimi yi sika no free wo bank ni na we do sika send am obi say san yoma na magana for ye ho ahenhan enti wiase nyinara na say Africa nyinara Ghana is the number 1 ye can access to mobile money interoperability ye number 1 ebio edie ne dia dance say wo ye Ghana ni edie mpa ne bekire say wo ye Ghana ni na ye papa kufu nya sa nyansa no se odebeba ena me ne wo ka say UK Tony Blair atura koma UK aban say o pese UK mama ni nyina enya bibi e frɛ no national identification card ene se uba Africa nyina Ghana issuance of Ghana card no is number 1 said ye be ya so obi ekodi boni a me kai me call military e wo abrochiri na ndu soja ni ye wo ho sa ye ho sa ye nkrofo bi si akwa bi ye Ghana ni ye frɛ no Oluwagon na Ghana ni odi Oluwagon na ma bi fi Nigeria Oluwagon de eye den na wo ye
Ghana ni uhu akoya ne kasa ni bibia chese alatani mapa nanso sabre no Ghana passport am ayi alatafo boni anu omudi Frakadam Kalabula no mudi nintino UK for the embargo eto Nigeria for so say obia ntimi enje visa say uye the ages between 18 and 35 untimi enje visa enko UK enti ma bebre ebewure mu ha eye passport ahomode koye enti sankrofo bebre so edi bone wa monone a omode hye Ghana fo a egu Ghana animase enti Dr. Mahmoud Bawumia be here say adwene ya adwempa ba yemfa kwan a obia betimi anya no freely na me ne o ka say over 18 million Ghanaians ekuta Ghana card ewo oman mu ni nyina aseda enkoma hwan Dr. Mahmoud Bawumia ebiew yesi ne papa wanya ne baby ko ade a eye Dr. Mahmoud Bawumia ya o kan na nani so atatai eni say o papa ya wasumo mai ema 1999 kra Rollins oye NDC ni ema no voter order of the voter award se papa no emodin ma wode aboa politics wo Ghana mu no ekwachiri nti wo hye ne monyam no papa yi yare no hia muja da sebre se ka ebefa no edinako teaching hospital watermali ipai so wale almost 2 hours moja de papa yi ekoduru hospital hono moja hospital ewo ni krom hono krasi na anya ni ntino papa yi edane toy ema papa yi anya ni baby ko eye Dr. Mahmoud Bawumia ya enwo troto ho se akwanya bi ba no nya se tumi na obedi hu juma ama saade no ento obi papa anase obi ba enti obeye vice president na nkrofo bi free Arizona eba ya abrofo se omwatimi anya drone ya yetimi ede supply enuro ewo nkrase ede supply moja ewo nkrase antivenom wo wakaw na yehia antivenom serum dia mawa sa drone no betimi aye okase da bi adi ya adwempa sebi ekai me ya o se minka menya sa ade we bia me papa eda so tiase enti one ni nkrofo eka omu bom tu kwanko America ekosua zipline drone ho adwuma ede ba wo man mu enne enye African kwan the whole world se wo pekura drones etimi deliver medical equipment, essential medical equipment eye Ghana America for no kra omo no eye wo mu krom ho no enne Ghana etwa wo mu emma se obeka ya vice president Kamala eba krom ha no okase ono nso decide no ko America ama akotrim enne me no ka say NHS England for so dream hu say omo so betimi ayesa because zipline drones no eji amanfo enkwa paaye 14 minutes emfa hu no bebia wo na eduro na ba beto na age wonkwa papa ni yo obi a na nisu ade hunu no so de ba omo asebi omo ni sani so ade hunu no na omo sere ebi ni hwan ebi ni NDC women organizer enye se wo ye women organizer bi akwa cannabis doctor wonye women organizer bi akwa wo ye women organizer ebi se Ghana ha your political history she is the only women organizer okuta doctor enso utimi be gina simpie su kase sa Dr. Mahamadu Bawumia drones ya odi be sebi mpreduasa emma o mu dware ne di betwitwa pictures erade nyankopon na yemu bi asori etia saadiwe enso enne monhwe enwoma medical drones ede eboayen na no ayi Sam George ko me na kon se hene hwese wo huri sa akra ya ma no tofe enso nsem ben na sa nipa wi wanka engu Dr. Mahmoud Bawumia ho animase yokodru ho no na ohwihwi na dasebre ade a ema no danso ewo sa de no ho se si ameni wo kase zipline no adwuma no from head
to toe Ghana for nkwan e adwuma no broni bia ni ama abrofo no ene Rwanda na NDC fo di twayempo ano omu nyina e ba se omu be fa sa Ghana fo mrante ani nketisi yi akomu krom no makokere omu how to operationalize these drone facilities in their country and this was sani power ya adenti na ese wo to ne si baby na okofo obi o se menye sika se itam say greetings to all soldier Richard. Was this soldier man be that too? Abawa no Abawa of Abawa Radio UK. Abawa ya ba mo achi ye nu se kakra kakra onyame be Abawa de da se bre metin so adema so Abawa mami oni ayi Chairman Mugabe mami UK invitations and so mami ntimi ko me say I'm saying 3 times no dey abre me ntimi na me ntimi because okwa bibi e friend no come bi no dafi Abawa and some man can sacrifice samami what ya bruchu se penyin bia free Ghana hakwa dra brucha Abawa be jai di wo ye nyina ra honi ni kunu Mugabe so wo big shop e was Scotland into from London to Scotland no ko adwuma kra sometimes e so di plane and echo then so what is a party mpenyimfo aba wo be jai bibia ono no te nana do danko akufo ado ladies omo de omusika ebie Abawa radio some party since kojohoho omo ba mu muda edie ben na MPP dia ma Abawa nothing contract ben ye dia ma Abawa fees na se Abawa sebi ne ba epeso obedi MPP anima yenti e be ka kira Abawa ni Mugabe say wuni 10 million down accounts munti no wuntimi medi party anima na what is the essence of sacrifice Abawa baby awu anyame sha na Chairman Mugabe nso ya biso bompaye nyame be bibia kama bompaye mate bompaye pa adwumaden o abrochi adwumaden bompaye se bibia ebekoso kama enti Dr. Mahmoud Bawumia enyoma waye no down so ebie from 1957 up to 2019 Ghana henyina ya ambulance na ka nearly functional ambulance aka 34 hwesene ye friend Gold Coast hwesene ye simi ma ye hoso ukọ baabi na ukasa do nsa bo se wo ye Ghana ni enso accident bi si uyemutu umame yare a ese kwabrane ye tamu ni adwa to pick up to there is no dignity in se wo kwa ahohiahia mu a na ye de ukọ unkonko dru hospital no sa short space na ye de be drive wa car no basa de ubedru no sebi witira anye ya na wewu Dr. Mahmoud Bawumia ede na asem koto yewura President Akufo-Addo anim se papa madwin sa de we hu a hayen si etimi bua futuo bi enya sika bi medie de nkametimi aka ne se constituency bia wo man mu yenya ambulance enye se bi nsi da o Choma hama ene na mamu NDC ya o mabe ya o se second Messiah na second independence omu ko kra chop boss bi bai ena ka no ni tinku na o mabobo chop boss eto ena o ma spray no Ghana se eye ambulance na odwi ho a wonti ase se ambulance no woti ase sen ambulance no enye se e carry body a wawu nko ambulance boni free bibi se paramedics omu a omasua ade a omutimi attend emergency situations na omakura umu a se de obeya wunwu boni free no they will sustain you manage the crisis and sana wakwa kodru hospital na nurse for any doctor for ayeden atwaso enti ambulance ene se nka meka yesi eno anse me so betutu nkonwa na fu na me de bed bi esi so enti utwa hwe ya no afrem na maba befa ta bi enye ni sa ye papa yi adwin kokan enti o ma ye training mabunu e wo man mu e ma ye show ntade o mo ye paramedics ka no so e ba ye no ye siesie mu a enuro wom
eniom enura ye de be saw yare anase ye de be sustain you oxygen wom so wonya cardiac arrest anase ye kan say heart attack ye wonwoma wom a ye betimi e de aye CPR na ye timi sustain you kopem say doctor ni anase fo behwe it ye kan ambulance na e amanfo odwen say car na keke na do na people debi enti MPP aban Dr. Mahmoud Bawumia ene nanado kokan ye ne cabinet kokan ye omuka se abranti asema wo kan emudo enti ye befa enti omo fe foto bi a ede kra cars over 300 eba emaimu ema every constituency since 1957 ebesi enne aban bi antimi nye de ye me no ka say constituency bia woni ambulance number gu hu sasem to a wo frɛ ya hwe ne aba be fa eko enti papa no enioma a waya ama oman no de eso eye no kre enipa de se wo pese wo ka no kra wo ka ni positives no wa kwa ba bia emu ye den ye be fa no se economics a woni mu nti no ono enye the head of economic management team no ene ne mpanyimfo hyiae na ade a wo ho ne se madwuma a moye ne se mo fa adwen na matro afutuo bebre na mokohia wo mampanyin ne cabinet a matu wonfo se eja misusu se uye wei eye wei a ebeboa ehwa a wadwuma asi woni tumi no se chinchina etwan de maka no ese wo fa enti from 2017 eba besi 2019 2020 wo hwe ya yisika sem nyina ekoye yes bibia ekoso ema abrofo agitumu say the whole world the fastest rising economy in the world was Ghana. Sabre no na hwan na ye economic management team Dr. Bawumia na hwan na ye finance minister kan ofuriata nyoma ekoso 2020 oyene kese bi esi COVID ba ye busui for COVID ese ye wiase nyina rama wiase sikasem nyina ye basa anso hwa o afedi e da so Korea e da Soria obi say ofiri Russia ye friend Putin na Ukraine for enter de omo hyehyɛ ana say omo hu ahia ye omo nti no me to aso omo so Ukraine so the whole world omo no the leading producer of fertilizer Ghana has say so no en enyuma ye pa 60% e agriculture nti ye koko a yeton so yi Ivory Coast free wa ye ne to so wiase nyina enti ehun sika ne edi bu oman ye fertilizer ye fe free ho nyina se ne to no $1 entokwa yi ba ye ya nkro enyoma entimi ma ama ekrom ho wo ya branch between 18 and 40 a adwuma bi a wo ye bia emfa ho Ukraine aban say obekọ soldier because ese wo kun eje oman nti se na wo ye adwuma of fertilizer enguye egu ye du tua hye mensem nti se na wo to fertilizer $1 rise by almost 5 times nti se wo koton $100 a wo ton $500 yes COVID baye na enkranioma ye kra efri China eba China for to omo borders mu enti adwadifo enioma na okofa me mfa ne say $100 no omo de omo tumu ma poly 300% easy enti nyoma mo ye den bruni free bibi say you cannot live as an island global world ya your way ubia da obi na se Ghana ye ne bia ye ne edinkita ho ne abrofo edinkita ho trade no e affect ye pa intina ye ka Ghana fo ntiase na media fo bi a o man hyeda ana se NDC fo ko hye o mafunu muma enim no kre no pranso ye ntimi anka e ma ye super Dr. Mahmoud Bawumia any economic management team wi ukurimu because it affected our currency and my sika no ahoden eba form na ni nyina mu ye to Ghana for say yes emu ayedin but enhyehyɛ ya ye de to ho no
enhihye na ye de to no ye be mia yen be emfie mienu nanso emfie mienu achi no enioma be sore sanse enioma ben ye di gu akwan mu petrol anase fan wa ye di eye ye enioma ye de boy ho ban ye nya electricity ye de etwi ye car ekoba na fe ntokwanti stra na eko dollar so ne ye de koto dollar yi ye nya bi nti ama yesidi na ho odin aba fom ama dollar na ekosoro nti se dollar $100 na mede koto ankre ba ko a because se dollar ne ho aye dinti na obi anya bi na fuel no so obi anya bi nti no broni frɛ no supply and demand se ye pe demand wo ofun open ye kutari se nipa du epese o mo pe open yi na wo wadwen ye wo se opese wo ton pen yi 1 cedi ukoduru ho no wo se nipa du e na epe wo open ya e di adwen pa na beba o chim se metum na menya mfaso that is what happened nti manioma kosoro nti afi dollar ya ye pese ye de koto enioma yenya because dollar ne ho aye din wo wiase afa na nyina Dr. Mahmoud Bawumia tena asedwen se omei adoma nyankopon de achen e wo bibia ye friend gold asi wo gold na ye kesi ekoton gold ne de nya dollar ansa ne de akwa koto fanwo a aden ne ye ni enkro bi omuso ehia gold no ending komo se de be ya yen ha ye ho ne amanfrafo a businessmen na air dollars no enkon compete munya dollars no ma businessmen aban so NG dollar NG gold no fankoje fango mra. This was a brilliant idea and name no ka say amana man Africa man nyina eba besua every Ghana and no ne boy because obetwa NDC for projections think tank akesi ano masority MPP aban projections say by 2022 December ye better fango gallon bako 20 cedis. Dr. Mahmoud Bawumia did gold for oil he buy and sit down and ne NDC buy na enya nko huntwem kometwem enso enne eno na sustain ama ye oil no aye stabilizer ye tua de ye tua senkenye sa gold for oil program na enkanim guase enkoman abo ebio ye sikasem Every Kwame Nkrumah Breso besi 2022 e kromo ha ye 2 gold na ye frɛ ye Gold Coast e krobia wade a wode ta ni sikechi ema wo sikasem emu yedu ema wo kɔgye bosia e wo amaman dwaso a ye hwɛ de wo wa e kyerɛ sɛ wobetimi de asiwa agye sika na wo pɛsɛ wo ye no agye sika wo pɛsɛ wo gye no Ghana from 1957 up to 2022 that's it. Amaya ye friend in Gold Coast tons ana ye wono it was only 8 tons. Then you too good. Nti tua ni atonwedi you tua ni atonwedi nti wo koje besia Ghana eni okro fufuro a ono de eta ni sika echi no wabo ho ban na koje bosia wo World Bank ye nyina ye betimi akwa koje 100 million enso asiwa na ye de bema Ghana no eso sin ekro ba ko na oni ni nyina akwa koje 100 no esanse ye sika no ye ni bibia ebo ho ban na so ye ne bisi a Ghana ye sika at that time na ye wo no 6 months pe ni aye for ye de awie asamaba into ukoji sika na oso ubetua ni mfie mienu a e de na kire se wo no medisika no ma wa mfie mienu ubetumi atua ma because asem to a usika wa wo kra wo bo ho ban no e be last wo mfie nsia abesumisia nti Dr. Mahmoud Bawumia e ka se debi muma gold na ye tu na ye nuano minus no e2 no mo ton de dollars no muma ye famre bi mra na Bank of Ghana ento entua ma omu cedis na ye mfa bi nkoje oil no na de aka no ye mfa ngu ye futuo mu ne ye mfa mbo ye sika no ho ban ansa na ye mfiri aban mu no na ye twam nearly 30 tons of gold NDC a ebayi eno no omu yi no mo ton no mo de igu ama dollar no etiba ya besi bebia dua IMF ka kire mo se ade ya mo ye no mo nhwe ye na nya ne kwan so nye kwan we so ne edi bu o man
you two omu for Sabri Aminuka say every month they were pumping $1 billion in a gu sikadwa man so amanya gold de go mo ton no de ani akase MPP aban eja $14 na yen NDC ye ba ye de cotton na man nyina nka chom say I kwan na mo fa so no enye sa e artificial enne ye kan ye ya omo an twetwere omo bui na Aminuka say dollar na duru 12 cedis bank na kwa bontin ya na say bank yi ukwa wunya bi do be kwa bochi ho and the Bank of Ghana na determine rate no but abochi na $1 nti Dr. Mahmoud Bawumia ni so adin hu no say ye ka ade be chi o yo bi anyankopon e di nyansa aboa no nti no o ka say on fa sika entwi ne ho on fa sika enya ayesem on dwa nanum na mmom ade anyankopon de aboa no pa ne se problem ba owo hu nyansa o de solve sa nneoma no enti that's bre nneoma ne doso good nneoma ne doso good why dear papa dear business for ye nia be ma Richard Jamfi ma ba wa say friend Osuja ono na anopai waje bre na nyema Dr. Bawumia ayede aboa NPP ane Ghana na wapon ho kakra akire ye no dobi America say party no nkonkoyi flag bearer keke omukoyi obi a obaba be president enti se wo de wo timo ane se wo da na so da ya e sika ne ntokwa anu ntina se ma bedi party nani se wo be president ade bi na de bebre because wo agina wo timo ane se wo de wo be so da ya no na wo sika na afi wo kuntokwa enu so ye mfra mu man nti ye probia na me yad me ne do manu a odi ideas ebeye adwuma na omano akoso nti ye bre no aye bia ne sa ansa ne be sore no kakra bia ka bia peso de kan ho bia no na fi ye de atuapo me na bia owo kwada so o ka se mi na esre batabawum o ka chem se kwame Dr. Bawumia de Ghana ha bebia oho ana msinana banse asembe na okay osi loto kiosk kra kiosk bia container yeton bia Dr. Mahmoud Bawumia oho adinti na okasa osi ko hwefie nanim ye boho me ko hwe ya digital address system first no nanka wo pe hospital bibia to pa na wo pe hospital akwa yesi ko straight udru junction so ma mi bi ton koko wo ho pa koko no ho a unsani fa so pe hospital wo ho enti se utira anye ye na udru ona koko ro na waton awie wasesa ne nyoma kwa asema ba edi na ayo na so twem papa no ka se eye abruchi na yempanyimfo bebre asuade time wo hui aya na bibi man yembu time kra time very precious in terms of economic growth enti se ye pe baby na yakọ ye pe dwuma bi office bi ne yakọ akodi nkita ho a yema Ghana ha nyinara every square mile yenya address enti yetew ene sika woje sa ne yoma nyensane nyina kan bom a broni frɛ bibi credit ema ukope bosia wa aban anase banka ye jiwudi se ampa oye nokwafo a obetimi aye den etia because the entia Ghana ye siwa no do so ne se ye nim baabi a wote ye nim adwuma a wo ye ngindi se ye bukrani wo ye Ghana ni ana eno sanyansa no ena ma Dr. Mahmoud Bawumia edi nyoma we nyina tutu akwan a na nka ye hwe se senko be ye president an ka by this year no se meje 5000 bosumi a emfa ho metimi akwakoje ka 100,000 metimi akwakoje mi TV 10,000 metimi ediye na mitua no kakra but ye can say fufi antoata achia nembuye Dr. Mahmoud Bawumia delegate yesremu 31st monkaino. All right, eti abusiafo yenwe nchechemu a ode ba yeyi ne nsem a obeka yeyi de Dr. Bawumia ejina ema eno ele yenwe ede beto yanim mesa kujira so ana maka wona abo amane se abruchire ye hyase se de papa yi kan a ele de chichira abruchire
ɛnyɛ one day magic ɛna ɛma aburukyire bɛyɛ aburukyire na moma yɛn tutu yɛ papa nkurɔfoɔ a wɔhyɛ aseɛ de to kwan mu ɛna ɛma ɔman no aburukyire man no ɛsɔ de yɛ ɛbɛyɛ kɛse a ɛnɛ wiase nyinaa wokɔ baabi ɛsɛ aburukyire Europe ɔmo na ɔmo gyina ɔmo nan so no mɛfa akɔnya wei so na mada wase sɛ wonya abrɛ ɛne me ɛkyɛ program wei ɛfa yɛ mɛsrɛ sɛ wonya subscribe yɛ subscribe na masan so asɔ sɛ fa wo nsa esi adɔma no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde video biara to ma wobɛyɛ one of the first people a ɔmo nsa ɛbɛka video no sɛdeɛ wo nyina wonim no until we meet again adios.